Hello everyone, Nidalia Satmanen. Dating a video taken at Central Hong Kong. Kaya nagiti Ilocano funniest songs agyaman. Damag banken ka, akur-kurikur ka kat bailaan. Sindot bang kur-kurikurken ka, agsulsulo ka kadinukwa. Sawam laeng kanyak, numayatrik ng magpakurikur kanyak. Di ka agdanag, di ka agamag, panagkurikur ko ketnaanan. Jak ilibak, jak ilimen, nabayagan nga jak nagkurikor. Ison sa inak igur-gurigur, budot abot jak payen majorjor. Ngem idi si bibyak nilakay, kurikor ko inaldaw-aldaw pay. Urayak lang nga akat katay, imas kurikor na makapatay. Wahai pagdaksan na, no pada sempanak kurikor ko. Anay na yade ngay sedek ko, jak isagan ikinain ko. Di kayat ko nga tiradam, jak polos masaksakan. Jak agsanalte, jak agiwi, di mo ba kayo ten bala ibi. HBO Records and Oilware Production. Your wish is my command, may kanbiyak ko takuri kurang kan. Left and right inagpumayan, paturay ko nga agkikideng matam. Siguraduem, hinay-hinay lang, taantes, siyak ay nagikis. Ay di munton maulitan, di munto metin maidobles. Ama imasnan, magosto at panonay, hahatiin ka kanyak panang korikor. Ibulbuligos mo nga'y tiritir, itiin ka panang ikirkir. No siya, iti ko nang batido ako na'y kadagitan. Iyatas, iyabantem lang, walang aray tandaalam. Agoni kan tumanen, nupayat mo nga inakulitan. Malagsiday talabayag mo, nga inak kinurikoran. Adan tupay pa kurikor ko, barbareng no kayat mo. Amin to nga abot ko, kurikuram to kabyak ko. Jak ilimet, jak ilibak, nabayagan nga jak ng kurikor. Ison sa inak igurigur, budot abot jak payen majurjur. Ngem ide si bibyak nilakay, kurikor ko inaldaw-aldaw pay. Urayak lang nga agkat-katay, imas kurikor na makapatay. Pangaasim kadlaunay, takurikoran nakatupay. Ay na, sabali kami kong kurikor hika, wala feel ko.
dua anak riri unit pang pasahero adik ni taadakan payod amadi idi agden na dua atami dagitoy di agriri agnaganti itot kensinti nagkatugaw nga inanglit agbinabasol anabangsit nagpenget dua atami nawangit rambol unek di jeepney nagpreno di driver ating itapnon mapanagre-biri itamit anak ibiyang to'y kondoktor nga ang abos ta tugbol nangisip na ramraman pa'y anak iskit taymet pasahero at indera Maria tumiid tinagan na sangsangitan na tay lakuna kamatis parya na pugawan na iti pa nagdalupisak na kasla ubing amalagaga inkusay-kusay na saka na nagluka isde pandiling na kapunta di makaanawa tay tingki a driver da impayawat na tay palsiit kene konduktor na ang isip inagomet kay tindera tay palsiit ako nada himbala na kamatis parya kasla bulintik indirador na dua anak diri unit pang pasahero adik ni taadakan payod amadi iti agden na dua atami dagitoy di agriri agnaganti itot kensinti nagkatugaw nga inanglit agpinabasol anabangsit nagpenget to'y dua atami na pangit rambol onek di jeepney nagpreno ti driver ating itapnon mapanagre-biri dapat di makaanawa tay ting a driver da inpayawat na tay palsiit kene konduktor na ang isip inagomet tay tindera tay palsiit ako nada himbala na kamatis parya kasla bulintik indirador na nagsareng di apa-apa gapuken tindera amarya nagsareng di apa-apa gapuken tungilip amarya Pangkam din mayo iti Santa Maria at wakti barkadag na pangkam nakiliga yan anak saya nagatu at chikas ket idin tanang rugi ti ay ayam palpalakpakan dagdag iti babalasan ti mangal ti ulo idi siya ti agsyu na-ishoot, Cibola na-ishoot, Cibola na-ishoot Banukot na palaos, di sa kinauyos Dinan pasti ay ayam tinagbatinag Di may sa achikas anak muang kusaksak Anya ang bangluna, ritnak na kayawan Tinawis na pangkamchay balayda Rama na kamchay na imas abibingkana Jack na puputan
nagsasaruno, namitlo, ang nagsasaruno, na-ishoot, jibola na-ishoot, jibola na-ishoot. Hayatan na San amin aseksiket Por da babae Alaendakan da parents mo ingkat Hawaii gapot petisyon mo bulan laingen iti your oray mo dandanin ti ipapanaw mo biyak ko nadanunan iti flight mo jay airport napalao sa sangit ko kurang nala nga iro nga ap ko hibiyag tayak nagloga ng nga aeroplano hibiyag ko after 5 years you take all our children after that communication already broken you did not reply my inspirational letter all my phone calls you did not answer oh darling nagbalik bayan ni ipag mo dinagdagos ko't nagisarabo san adumawat iti kandat ko amoy laeng di kasasaad mo biyag ko inalistuak tinagsaludsod ni abir na padumog tiimbagana Ay abirat ka asi kapay, Apay abir, apay ko na mitikas ta abir. ni bakit mo, Apay abir, kumusta ni bakit ko digit anak mi? di ka mabigbigla abir. Tani bakit mo, at dan kabalay na sa baling. Ni Mr. Jackson, may sa negro abir. Ano ha? When abirat, buyayan dagiti pictures dat at lumamati ka. kasla nagtupak di langit kanyak panaganges ko at pugsa-pugsa na ito'y ladawan da nakaisem da kasla siya tay tir-tirisen da anyang kinangiso katang kanyak kakol-kolor ni koroto nakabot-boteng ngarap jabong na kaslakan yon nagtipon da muragdat ken bosla
ko kaslat akong daytoy negro kasla bula. Na minsan nagpaspasara ka, to'y cellphone ko arugak-rugak. In text ko no siya sino nag-reply ka napno aktiragsak. Saan unay idin nagbayag, narik na kon nga agduyusak. Insan ko daytoy panagaya, in reply mo kasta kamet kanya. Inkari si kalat papagdek, insungbat mo syakmet ti amin mo. Ngem idin nagdrap ko lakta cellphone mo, dimet nga ipangeg kanyak tabuses mo. Awan meten ti reply mo kadagiti nagkaado na text message ko kunak idi zero balance nga tantilod mo. Saan gaya ta nagsukat kanti SIM card mo. Awan meten ti reply mo kadagiti nagkaado na text message ko kunak idi zero balance nga tantilod mo. Saan gaya panagsukat kanti SIM card mo. Isardeng mon tapanang limlimo, nabisto kong tikin na pudlo. Naglasbang ka kunam at charito, charing kagayam palalutlaad mo. Sinayang ko laeng adu at text ko, narway ala ilo ang nagibos dilog ko. No kwenta ek nailaw ang alog ko, adda kumaitan baro at cellphone ko. Pagpagawan, jakla kaya tay gwapo nga isang maasawa. Tan gwapo, anong ang gusto, aglalaot ang sisipul tinubiyada. Nagagudyak pa'y kaya't patulan kay walay tambay di kalsadan. Ubrang put mapaman mangsapsapul ken kwanan agiban sa kinilunglungan. No awan di sidana jak pa'y gusto tay ting gitero mamalos sugador barsikero. Ta isunto sakit si ulo aglalo nung maabak muryot na napalalo pampambarak. Daytay sa doon agmalmalem ang pagpagleb maturog mangan maturog lati muna agpadpadake saksak luten na ay jak kaya't isama daytoy baging ken daytoy ayan.
alusakon tay agbaang di kayat ko ama asawa uray pobreno ang munat ang pamilya tay nagaget ken nasingpet tay amunat agarado ken agraep uray kugot muna siling uray pandak no dilaken muleng-leng no andaken katiin nagsapsapulen di mon baybayagen iyawat kung tuywen pagkawan jakla kaya tay gwapungan sut maasawa tan gwapo agat ag gusto agalala ug agsisipul tinubiyana anang kadudyak pay kayat akatunan tay walay istambay ni kalsadan ubrakot mapapan mangsapsapol ken kuanan agibar sa kitilunglungan no awan disdana jakpay gusto tay tingitero mamalot sugador barkero ta isunto sakit si ulo aglalon lumabak muryot nad na palalo pampambarak daytay sanod agmalmalem agpampaklep maturog mangan maturog lagi muna agkad padagkel saksak luten na ay kayat ama isagma daytoy bagik ken daytoy ayat aglalo no kastoy at kinarigat anan sa kun tay agbaang ikayat ko ama asawa uray pobreno ang munat ag pamilya tay nagaget ken nasingpet tay amunat agarado ken agraet uray kugot no nasileng uray pandak mo dilakit muleng-leng no adagen katiin nagsaksakulen di mon baybayagen iyawat kung tuywen no adagen katiin nagsaksakulen di mon baybayagen iyawat kung tuywen Napanak, nagpasyar jay banbantay bayat ti panagnak nakakita ti animal tigre karong sutan kabakiran ilawen na kay nakamatsambaan intuloy ko lang tati nagtalyasan at talyon nga inak masabat ti malas ko inagbeten kinamat nayaw awan ni din tamay lemengak panukuten ko rayak lang at tigerger agawit akong Diyos ko inak inyar areng-eng at malasak idiwa ikinak talya sa atin sa nga repre bagwaya umayda kamelen dita ngayon sa lakan nak ni Tarzan iso ti ari ti kabanbantayan nasiglat naturig ken mapagtalkan hintayat nagbabaen kalanlanutan
Ingganot dak, tidakil abato. Nagurasyon dakit nervyos kot na palalo. Tain layat damit ken wasay tuy tinget ko. Nagsenyas ti ari iti tribo. Nagtalnada ket winarwarda ti ganot ko. Imbaga na saan akalaban ti estranghero. Nagtamalyan dagkayam nga alingo. Dita anam amok ni barok. Iso ti ari dagiti taga tribo. Agyaman akunay taadsan ti prinsipyo. Adi na dangdangan ti padanata ko. Ni Tarzan ari ti kabanbantayan. Ni barok tribo tinan ni daulwan. Iso dadwa ket tindag insalakan. Agyaman akunay tadidak binaybayan. Ni Tarzan ken barok tindag insalakan. Ni Tarzan ken barok tindag insalakan. Di mo pinanunot di intanem nakakas linipan.